Dobar dan. Jako mi je drago da ste došli u Sarajevo, jer prijateljstvo Bosanaca je i učvršćeno za vrijeme olimpijade, zimske olimpijade u Sarajevu 1984. A moje lično prijateljstvo seže još u gimnazijske dane, kad sam bolovao malo na plućima, pa sam bio na Golniku i obilazio planine noću obilazio planine oko Golnika i Kranja. I od tada zadržao mnoge prijatelje u Sloveniji i naučio nešto iz slovenskog, jer sam išao i da vidim rodnu kuću Prežuha Boranca i učio njegove stihove. Tako da mi je zbog toga isto tako jako drago da ste došli i da pravite film dokumentarni o olimpijskim igrama. Ja sam na tim igrama olimpijskim u Sarajevu bio jedan od direktora ili zadužen za međunarodne veze i protokol. Angažirali su me ovi glavni rukovodioci u Sarajevu, partijski rukovodioci, jer sam bio već prije toga diplomata. Imao sam iskustvo i diplomatsko i znao više jezika, tako da mi je bilo lijepo da to radim. Njima više je bilo lijepo i drago nego meni, zato što sam znao, rekli su mi neki prijatelji koji su bili na prethodnim olimpijadama, da je to vrlo opasan posao i da svaka olimpijada odnese nekoliko života. Zanimljivo je vama mladima da znate kako je tada sve bilo pod kontrolom Saveza komunista Jugoslavije, naravno. I kad dobijete neki zadatak, a dio ste sistema, niste mogli odbiti. Znate, bio je tada glavni u Bosni i Hercegovini Branko Mikulić, bio je šef partije, šef vlade, svega. Za sve se odgovarao. I kad sam se vratio iz Iraka, gdje sam bio politički savjetnik u ambasadi Jugoslavije, on je mene odabrao da vodim protokol i međunarodne veze. I pozvao me i rekao: imam za tebe posao, zadatak jedan, da to i to radiš. Ja sam mu rekao da me pozvao bilo ko od rukovodilaca iz Jugoslavije, ja bih odbio, ali Branku Mikuliću ne smije niko odbiti. Tako sam prihvatio taj posao koji mi je, da odmah kažem, bio najteži do sada u životu. Za godinu dana sam počeo da mašem rukama više, da dobijem neke bolesti, da osjetim to i na nervima, jer je tolika napetost pred svaku olimpijadu koja, kao što rekao, nosi nekoliko života. Jer vi ne znate što će se dogoditi, kako će vrijeme biti, hoće li doći do nekog ispada ili incidenta, ko će sve učestvovati, a tada je bio najveći politički problem upravo učešće Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama, što je tajnim pregovorima koje je također vodio Branko Mikulić prevaziđen taj problem i Rusi su ipak došli i učestvovali. Što bi dalje moglo? Kako je bilo susret sa Internacionalnim olimpijskim komitetom? Kako ste sarađivali sa njim? Pa, znate šta, Juan Antonio Samaran je doveo sa sobom, naravno, svoj tim i mi smo 4 godine prije olimpijade, a ja lično samo godinu dana, smo imali veoma bliske odnose s njim, pogotovo oni koji su radili sa mnom iz međunarodnih veza i protokola. Imao sam veoma uspješne ljude, skupili smo ih od svuda, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba i iz Sarajeva, naravno, i čujem da ćete u ovom filmu angažirati i gospođicu Nadu Zdravić, koja je bila dio našeg tima, bila je bliska i sa Samaranom, a ja posebno volim nju zato što je njen otac bio poznati
pulmolog, jel se kaže, pulmolog, doktor za plućne bolesti, koji me oslobodio vojske u Jugoslovenskoj narodnoj armiji zbog bolesti koju sam imao prije toga, pa sam onda mogao da idem u Kurdistan ponovo da se vratim posle olimpijade. Što se tiče, znate šta, Jugoslavija je dobila olimpijske igre, ali sam ja osjetio čak i u svom poslu za tih godinu dana kakve su bile razlike između Evrope, svijeta i Jugoslavije, znate, pa čak i socijalne. Kad je olimpijada trebalo da se otvori na stadionu na Koševu, onda su tamo bili, pored Branka Mikulića sa jugoslovenske strane i Antonija Samarana sa Olimpijskog komiteta, bili su i šefovi uvijek uz njih protokola i međunarodnih veza. Ja sam imao kolegu, ovo je čak malo ironično rečeno, kolegu koji je bio 15-20 godina stariji od mene. Ja sam tada očekivao da dobijem stan, znate, nisam imao stan. Imao sam porodicu, već kćerku koja je također bila stewardesa na olimpijskim igrama, moja kćerka Lejla, ali nisam imao još stana. A taj je gospodin koji je bio šef protokola Međunarodnog olimpijskog komiteta meni pričao kako u Holandiji, jer je on bio iz Holandije, ima 2 kuće, kako je ugledna ličnost u Holandiji i kako ima, pa kad me pitao jeste li bili kada možda u Firenci, rekao sam kako da ne, idem gotovo svake godine kad god mogu. To mi je jedan od 3 najljepša grada na svijetu koje sam vidio. Kaže da, pa ja idem svako ljeto, provodim tamo, jer ja iznad Firence u onim brdima imam vilu. Znate, to vidite kako su bile i socijalne razlike velike u to doba. A što se tiče samog momenta otvaranja, znate, gdje je također protokol imao važnu ulogu, pravilo je u Međunarodnom olimpijskom komitetu da predsjednik vlade ili zemlje, dotične zemlje gdje se održavaju igre, da otvori olimpijske igre. Ali prilikom otvaranja on ne smije da drži govor, može da kaže samo jednu rečenicu. Pa smo se mi trudili da tadašnjem predsjedniku jugoslovenske vlade, Špiljaku, nekako formulišemo što dužu rečenicu da je kaže, ali da ne kaže ništa kao što je bio običaj u nas u komunizmu, da se mnogo govori, kad počne sastanak onda nema nikad pravila kad treba da se završi, znate, kao čas na univerzitetu ili u školi. I on je prihvatio i rekao ti nekoliko riječi, pa smo posle toga silazili dolje prema stadionu. Mislim da o tome imam čak i jednu jedinu fotografiju do sada sačuvanu. Što dalje? Recite mi kako ste vidjeli tad saradnju čitave Jugoslavije, naroda Jugoslavije, naročito Slovenaca u vezi sa pripremama? Da vam kažem, bilo je prirodnije da olimpijske igre, ako već se daju Jugoslaviji, da to bude Slovenija, koja je imala najbolje skijaške, odnosno zimske sportove, najuspješnija, koja je imala planicu, prvu tako dugačku skakaonicu u svijetu, i imala je sportiste i skakače i svih disciplina. Imala je takve i planine, na kraju krajeva imala je takve i prirodne uslove, ali bila je i dobro organizirana kao republika, kao vlada, kao sportska institucija u Ljubljani. Međutim, Sarajevo je također imalo prirodne uslove koji su možda čak i pogodniji bili nego bilo koje mjesto u Ljubljani, odnosno u Sloveniji. Znate, to su do tada najbliža borilišta su bila u Sarajevu.
a to je Jahorina i Bjelašnica, najbliža gradu. A ovi koji učestvuju iz svijeta, oni jako paze na transport, na to za koliko se može stići do nekog mjesta. Znam da je bilo polemike čak i u vrhu komunističke partije o tome zašto Bosna, zašto ne Slovenija, znate. I što je također prirodno da se o tome diskutovalo. Međutim, kad je već jednom dobijena olimpijada i kad se počela odvijati i kad se završila, onda je jednostavno nastupila za vrijeme same olimpijade jedna posebna atmosfera bratstva i poštovanja, znate, među svim učesnicima, a posebno prema Slovencima. Moja generacija, čak i mlađi ljudi, još uvijek se sjećaju da se tada govorilo ovdje više volim Jureka nego Bureka, znate. To od Bosanca očekivati da kaže, znate, za koga je Burek nacionalno jelo osim ćevapčića, znate, to je bila velika stvar, jer je Jurek jednostavno postao heroj, ne samo kao Slovenac, nego kao Jugosloven, gotovo kao Sarajlija. I zbog toga je taj osjećaj naroda, učesnika i svi prema Sloveniji se potpuno izmijenio za vrijeme olimpijade u Sarajevu. Princeza Ana je bila, jeste, tu i onda smo tražili za nju smještaj gdje će spavati. Našli smo jednu divnu, finu vilu privatnu u mjestu, u dijelu grada Sarajeva koji je okružen neboderima. Pa su se onda iz sigurnosti britanske pitali šta da radim, toliko je mnogo naokolo prozora, stanova, možemo li kako. Ja sam im rekao, pa čekajte, pa nije Ana izložena toliko opasnostima kao da je političarka, znate, ona je samo princeza. Tako da je to bio moment. Onda smo tražili jedan restoran koji bi bio pogodan da joj priredimo večeru princezi Ani. Pa smo tu angažovali jednog blizu katedrale, jednog vlasnika jednog restorana i on je zatvorena je bila i ulica, zatvoren je bio restoran samo za tu večeru koju smo joj priredili. Tako, to su neki momenti koji su mi učinili olimpijadu snošljivijom, lakšom, relaksiranijom nego ono što sam vam rekao da je to bila napetost i da je to bio najteži posao moj u životu do sada. Ali ga nisam mogao odbiti. Znate, tako je bilo. Ja sam bio član partije i nisam mogao odbiti. A htio sam da ga odbijem. Zašto? Zato što sam znao naprijed da će biti teško jako. I da ja nisam, na kraju krajeva, ja sam bio diplomata i novinar. I ja nisam nikad na skije stao, znate. Jedini sam u vrhu olimpijskog komiteta koji nije htio da uzme opremu i skije, zato što sam rekao ne treba. Pa su mi govorili, pa zašto ne uzmeš pa daš svom nekome iz porodice, nekim prijateljima ili porodici svojoj. Ja sam rekao ne, zašto ja da kupujem, uzimam to. Jer sam vidio da su drugi uzimali. Oni neki političari su uzimali i davali svojoj djeci.